babuyele emakhaya solo sila ngalendzaba bafowethu solo nguyele uBibo khona la eMpumalanga Yethu TV solo sikhona la ePhondweni eRoyal Palm yabona kunama jacuzzi kunayo yonke into yabo so la ngihleli nabo simame yabona bathi sichazela ukuthi okay ngubani basuka phi nendzawo ake ngicale ngala make ngim Agrilet ngisuka eDwaleni. eDwaleni ngale ngase Backdoor. Yes, yakhipha yabona. All right. Make ubiya phela indzawo ngibani futhi ngimzodwa ngihlala khona la ePhondweni. Ikuphethe njani ePhondweni make? Ngiphethe kahle kakhulu. Yes. Yini lo ithandako ngendzawo yakho noma ngendzawo yini la ePhondweni? Ngithanda ngoba ikahle ivulekile niyakhona kuhlala nebantwana noma baswima bane space akukaminyetelani nihlala according. Yes. All right bafowethu. Solo sisho njalo bafowethu yabona ligalelo lenginalo kakhulu lasiswami la waseDwaleni ngoba eDwaleni siduzane man mina ngilapha eTekatako lapha ngasemafemini uyabona so ngase Forek sesi awutshele mina man kusuka kwakho ngale eDwaleni utofika lana kunencumbi ngale bathini bama swimming pool yema-travel yenzawo leti kahle njengalena uyangithola bomabha uyabona so kube ngathini kuba nguyini ukuthi wena utholakale ula kulenzawo lenhle so Inkinga lenzawo le ngibuye ngayithanza and nginabosisi ngala sisi wami uhlala la that's why ngikhulile ukuthi ngisukele ngite la. Yes so singamagama if ngabe ungathi ngibobosisi ngabe useziyawa or ka-Orange bengitoda la ngivile ngalenzawo le bengitoda. Yes ake ngitshele man yini le kujabulisayo ngalenzawo Ukuthi i-right ine-peace nje abantwana bageza kahle. Yes Ukhululekile unathathwa labakho akunanjiva nje ku-right. Akunanjiva yebo akunanjiva yabona. Yes and lenye into le ngicabangako yabona eDwaleni masikhuluma ngeDwaleni kumbe njiva eDwaleni bafowethu ningaqali ngijimise bafowethu eDwaleni uma ngiye eklinikhi eDwaleni uma ngiye esikolweni bathini kambe le nesikolo sani kambe lapha Ihlanganani High School. hlanganani neDwaleni primary bafowethu uma ngita lapho ningaqali ngijimise manje okusalako injiva eDwaleni so Angashona mina iningabi injiva. Ngibothenga tshwala lekeleni injiva. Bobothenga tshwala man so bafowethu solo sikhona la eRoyal Palm bafowethu ePhondweni la kuhle kakhulu bafowethu njengoba nathi sibona siMpumalanga Yethu TV sitela sitoyisupport lendzawo sithi big up ayikhule lendzawo yabona big up asibonge siyaqhubeka sayakhona futhi kulabanye ngicabanga nomthwalo omunye waseDwaleni eBackdoor njiva danko Bati